Dobar dan svima. Ja sam Easy Linguist, a ovo je 6. lekcija nemačkog jezika. Do sada smo naučili kako da gradimo pravilne glagole u prezentu, poput glagola lernen, spielen, machen, a sada ćemo da učimo još neke pravilne glagole. Gehen, ići. Ich gehe, du gehst, sie es geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen. Ich gehe ins Kino am Montag. Možemo ovu rečenicu uporediti s rečenicom Ich bin im Kino. Kod rečenica srednjeg roda se koristi reč im kada hoćemo da kažemo da se negde nalazimo. Kada hoćemo da kažemo da se krećemo i idemo negde, onda se koristi ins. Ins Theater, ins Konzert, ins Ausland, u inostranstvu. Glagol fliegen, leteti. Ich fliege, du fliegst, sie es fliegt, wir fliegen, ihr fliegt, sie fliegen. Sada ćemo uporediti rečenice. Ich bin jetzt in Frankfurt und ich fliege nach Frankfurt im Frühling. Kada se radi o gradovima i državama, ako se negde nalazimo, koristimo reč in, a kada imamo pravac kretanja, krećemo se, idemo, letimo, putujemo, koristimo reč nach. Nach inače može da znači i posle i u ka nečemu. Sada ćemo uvesti par nepravilnosti. Jako je važno naglasiti da se po pravilu nepravilnosti dešavaju u drugom i trećem licu jednine, a množina je uvek pravilna. A, e. Glagol schlafen, spavati. Ich schlafe, du schläfst, sie es schläft, wir schlafen, ihr schlaft, sie schlafen. Kao schlafen menjamo glagole fahren, voziti, laufen, trčati, backen, peći, fallen, pasti, schlagen, udariti, tragen, nositi, waschen, prati i tako dalje. E, i. Lesen, čitati. Ich lese, du liest, sie es liest, wir lesen, ihr lest, sie lesen. Kao lesen menjamo i glagole fehlen, faliti, empfehlen, preporučiti, sehen, videti. E, i. Helfen, pomoći. Ich helfe, du hilfst, sie es hilft, wir helfen, ihr helft, sie helfen. Kao helfen menjamo glagole sprechen, pričati, stechen, ubosti, brechen, slomiti i tako dalje. Za domaći probajte da izmenjate neke od ovih nepravilnih glagola u komentarima. Sada ćemo da upotrebimo ove glagole u rečenicama. Schläft im Zimmer. Schläft im Zimmer? Wo schläft Warum schläft im Zimmer? Ich lese ein Buch. Liest du ein Buch? Wo liest du ein Buch? Ich lese ein Buch in der Bibliothek. Ich spreche Deutsch. Sprichst du Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Deutsch, nemački jezik. Pa hajde da naučimo i druge jezike. Serbisch, Italienisch, Griechisch, Spanisch, Englisch, Russisch, Chinesisch, Rumänisch, Bulgarisch. Wie viele Sprachen sprichst du? Koliko jezika govoriš? Wie viele Sprachen spricht deine Mutter, Freundin, Tochter? To bi bilo sve za ovu lekciju. Pretplatite se na naš kanal i redovno učite nemački jezik. Do sljedećeg viđenja. Auf Wiedersehen. Created using Powtoon.